Kumusta ka mo tanang na kaigsunan ko diyan ni Kristo? Buot ba ka mo makadungog, makabati ug maayong balita taliwa ning krisis nga gisagubang sa tibuok kalibutan karong panahona? Yes, you have it right. Declaring victory over coronavirus. This we ask and pray. Jesus' holy, mighty, and glorious name. Calling all the young people out there, mga kuya, mga bay, mga ate, our young servants from the different charismatic communities, parishes, districts in the Archdiocese of Cebu. Come, join us, and together let us experience the fresh touch of God's presence, power, and anointing. Andamon pud nato ang atong mga panimalay, mga brothers and sisters. Mangita taog haong nga lugar diin magkatibong ang tibok pamilya ug banay aron mahimong andam pagdawat sa mga maayong butang nga gitagana sa Ginoo kanato. Gikan niining dakong selebrasyon. Unsa man kini dakong selebrasyon mga kaigsunan ko? Celebration starts at 9 a.m. with our very own Archbishop Jose Palma live streaming via Facebook. Expect powerful talks from anointed speakers and inspiring testimonies from our brothers and sisters in the community. Atong andamon ng atong kasing-kasing sa daghang mga butang nga gitagana sa Espiritu Santo halang kanato. A big celebration for us all in the charismatic renewal. With this year's theme, Called to Holiness, let's expect a time of refreshing through the pouring of the Holy Spirit. So, brothers and sisters, let's invite your entire family and your community. So let's keep the excitement, sisters and brothers. Be there, be counted, and expect the best from our Lord. Come, join us. Save the day. Let us be glad and rejoice. Let's celebrate. By faith, believing as we celebrate Pentecost Sunday. Brothers and sisters, yes, we will celebrate Pentecost Sunday karong umaabot Mayo 31, Facebook Live virtually. Pagasugdan sa Santos nga Misa uban kang Archbishop Jose Palma alas 9 sa buntag. Sundan kini sa madasigon nga praise and worship, mga powerful speakers and testimonies. Atong dasigon ang tanan mga igsuon sa pag-apil niini karong Mayo 31 alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag. See you then! 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 Amen. See you and God bless! Come on, celebrate!